Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Nadam se da ste mi dobro. Ja sam danas odličnog raspoloženja i mislila sam da vam snimim jedan story time. Mnogi od vas su me pitali kako sam ja došla do puta stewardese, do tog posla, pa hajde malo da ispričam kako je to bilo za mene i sa mog ugla gledanja. Pa ako vas zanima, ostanite uz moj kanal. I krećemo odmah. Ja sam za konkurs za Saudi Arabian Airlines saznala sasvim slučajno kada sam bila jedan dan na fakultetu i to je bilo baš pred ispit taj dan kada je jedna kolegica došla i pričala nama kako je ona bila na intervju za stewardesu. Pošto oni što mene prate već znaju da ja od malena želim da postanem stewardesa, tako da je to mene odmah zainteresovalo i odmah sam je pitala za više informacija. Međutim, koji sam ja peh bila jeste da sam ja bukvalno bila zakasnila za taj intervju, jer je taj dan bio zadnji dan prijave. Međutim, zamolila sam svoju kolegicu da mi da broj od glavne žene koja je vodila taj konkurs kako bi ja stupila sa njom u kontakt i odmah posle ispita sam otrčala kući. Inače, radim te stvari sama, nisam stidljiva nikako, ali u tom trenutku nekako sam baš stidna bila, tako da sam dala mami da nazove tu ženu koja je vodila to sve. Mama je nazvala nju, dogovorili smo se za vrijeme kad, gdje i šta i da ponesem CV sa profesionalnom slikom na CV-u. Mislim da svako sada zna kako otprilike treba da izgleda jedan CV kada aplicirate za posao. Plus mi je trebala jedna dodatna slika gdje se ja vidim od glave do pete. I trebala sam da dođem odmah sutra. To je bilo u Sarajevu, u Hotel Evropi. Otišla sam tamo i oni su me tamo jako ljubazno i profesionalno dočekali. Bili su dva čovjeka iz Saudi Arabian Airlines managementa i jedna starija stewardesa žena koja je već za njih radila mnogo godina. Tako da su oni mene odmah počeli da intervjušu i postavili su mi razna pitanja. Intervju je naravno sve bio na engleskom jeziku. Pitanja su bila tipa šta bi ja uradila u situaciji da neko paniči u avionu, da neko krvavi u avionu i tako slična pitanja. Intervju je otprilike trajao negdje 15 do 20 minuta i kada smo završili sa tim intervjuom, njima je glavni cilj bio taj da oni vidu kako ja reagujem u nekim hajmo reći opasnim situacijama i dodatno da vide kako ja pričam engleski jezik. Kada smo završili taj intervju, otišla sam odmah sa tom glavnom stewardesom da me izmjeri i da me izvaga. Međutim, da vam odmah kažem da je visina za stewardesu bitna. Visina stewardese treba otprilike da bude 220 cm kada se vi popinjete na prstiće vaše kako bi vi mogli dotaći overhead compartment i da ga zatvorite. Po tome se to mjeri. A težina treba da bude negdje tu neka normalna težina, ne trebate da budete neka manekenka ili nešto slično. Kada smo to završili, oni su se ljubazno sa mnom pozdravili i rekli su mi da dođem na jedan grupni intervju kako bi upoznala ostale djevojke. Nije prošlo ni 2 dana, sreli smo se na tom grupnom intervju. Tada sam upoznala ostale djevojke koje su aplicirale za posao stewardese. Ja mislim da nas je bilo preko 50-60 djevojaka. Na toj grupnoj prezentaciji oni su najviše pričali o poslu stewardese, šta obuhvata i kako se kreće plata. Kada smo završili prezentaciju o poslu, prešli su onda da nas informišu o državi, o Saudijskoj Arabiji, kako se treba tamo da nosi, kako se treba da ponaša i kakva je to zapravo kultura. Međutim, nije to ništa strašno. Ja znam kada sam krenula da apliciram za ovaj posao da sam čula razne gluposti od stranih poznati i prijatelja
kao kako možeš da se preseliš tamo, to je samo jedna lažna kampanja, ona zapravo i ne postoji, tako su mnoge djevojke nestale, kidnapovane i mnogo drugi. Međutim, kada je taj grupni intervju se završio, koji je trajao otprilike jedno sat i po, mi smo prešli u jednu glavnu salu gdje smo svi sjedli za jednim okruglim stolom i tu su već potpisivali smo ugovore. Tu smo saznali da će zapravo biti dvije grupe nas djevojaka. Prva grupa treba da ide ranije i druga grupa treba da dođe nakon 2 sedmice otprilike. Ja sam bila u prvoj grupi i nakon 10 dana odmah smo otputovali za Saudijsku Arabiju preko Istanbula. Odmah tamo kad dođete na aerodrom čekaju vas sa abajama, to je ta njihova njošna koju vi obučete preko vaše odjeće, ništa strašno zaista, i onda dobijete i maramu gdje vi trebate da se pokrijete. Međutim, odmah na startu da vam kažem, Džeda je jako otvorena, tako za oni koji smatraju da ne žele da imaju tu maramu preko glave, mogu samo onako da je prebace ili da je nikako ne stave, da je stave oko vrata na primjer. Ali iz poštovanja te države, naravno onaj ko želi može da stavi maramu na glavu i da se pokrije. Ali abaja je obavezna nošnja koju morate nositi ako se želite krećati u gradu ili u državi. Međutim, mi gdje smo živjeli, to je bio jedan compound i tu nismo bili pod moranjem da nosimo tu abaju. Kada smo došli u Saudijskoj Arabiji, odmah su nas odveli u taj compound, dobili smo naše stanove, naše sobice gdje ćemo živjeti i odmah sutradan je već krenuo trening. Prvi dan je bio takav da smo mi već tamo otišli i dobili svoje uniforme, jer na treningu, kada krene trening, vi morate sjediti i slušati predavanja u uniformi. Trening jedne stewardese traje otprilike 2,5 mjeseca, sa tim da krećete sa teorijom. Vi tamo kad dođete na tu akademiju za stewardese, dobijete odmah, to jeste ne samo vi, nego čitava vaša grupa, dobijete odmah kvalifikaciju za koji ćete avion učiti. Mi smo odmah dobili za Airbus 330 i Airbus 320, sa tim da smo kasnije dobili i Airbus 321 i Boeing 777. Tada odmah kreće iskreno bubanje. Dobijete bukvalno ovako 2 debele knjige koje morate da naučite od A do Ž. Kada naučite jedno poglavlje na predavanju, odmah ide test. Kada naučite drugo, odmah ide test. Znači, to je samo bukvalno učenje, test. Kada ste završili taj prvi dio treninga, koji se najviše odnosio na avion i sigurnost, jer morate znati cijeli avion od početka do kraja, svaki ćošak u njemu, kako doći do nekih specifičnih dijelova. Ja ne želim da ulazim u neke detalje i šta ima u kojem avionu, šta treba se znati zbog privatnih razloga ili hajmo reći zbog sigurnosnih razloga tih aviona, da se ne bi zloupotrebilo. Kada smo završili taj trening od 2,5 mjeseca za sigurnost, onda se prelazi na trening serviranja i ponašanja. Tu i već je kraći trening od 2 do 3 sedmice, naučite kako da se ponašate i kako da servirate u prvoj, drugoj i economy klasi, jer svaka klasa ima svoj kako šta. Kada ste to naučili i tu i vas čekaju neki testići, završite to i ako to prođete, onda idete na praktični dio. Praktični dio se odnosi, oni zaista imaju jako veliku zgradu akademije. Ja vama ne mogu objasniti kolika je ta njihova akademija za polaganje za stewardesu. Kada ste završili prvi i drugi stepen treninga, dođe onaj zadnji trening gdje učite kako da gasite požar, koje stvari i sredstva smijete da koristite, kako se koriste i tako dalje. Međutim, kada ste taj trening završili, uz to upada trening u avionu. Međutim, u akademiji oni za trening imaju raznovrsne avione sa raznovrsnim situacijama.
Tu ćete naučiti kako da se ponašate u slučaju pada aviona, u slučaju da se nalazite u okeanu, kako da skočite iz aviona, kako da se ponašate tokom turbulencije i tih raznih opasnih situacija. Sve se to uči. Čak je tu jedan jako veliki bazen koji posjeća na more, hladan je i tu isto tako morate da učite kako da spašavate u moru putnike, za ne daj ti Bože. Također u to spada isto da ćete se naučiti prvu pomoć koja je jako bitna za stjuardesu. Odmah vas uče kako spasiti nekome život i šta trebate uraditi u slučaju da treba nekome spasiti život. Kada ste sve to položili, onda dobivate licencu za stjuardesu i dozvolu da smijete da radite kao stjuardesa i dobivate naravno vašu diplomu. I tada kreće onaj zabavni dio, to jeste posao. Ja znam da kada sam položila za stjuardesu, mene su odmah stavili na jednu liniju koja se zove stand-by linija. U toj liniji kad ste ili u tom rasporedu, kad ste vi ne znate gdje i kada letite. Oni vas mogu bukvalno nazvati kad god i reći letiš tu i tu. Ja znam kada sam bila prvi dan na stand-by liniji, odmah su me pozvali, mislim da je bilo oko ponoć, 3 sata otprilike, odmah su me pozvali da idem u Pariz. Tada sam se spakovala bukvalno za 20 minuta i došao je mali kombi po mene i odmah se ide na avion. Kada uđete u avion, pripreme i vaš zadatak jeste najbitniji osigurati avion i da vidite da sve funkcioniše i da sve postoji onako kako treba da bude. Trebate da prekontrolišete cijeli avion, da vidite da svi sigurnosni pojasi rade, da ima vesta za spašavanje, da radi onaj oxygen bottle i sve te stvari, znači bukvalno od A do Ž vi prekontrolišete avion i onda javite vašem supervizoru da je avion čekiran i da je spreman da primi putnike. Svaka stjuardesa ima svoju poziciju i posao na toj poziciji šta da radi. Sve zavisi koja je vaša pozicija. Ako radite u geli, to je, hajmo nazvati u kuhinji, vi ste onda zaduženi da ugrijete hranu i da sve pripremite za one 2 stjuardese koje rade u aislu. Dok ova galley flight attendant priprema sve za poletanje u kuhinji i prekontroliše hranu i da li je sve tu, ove druge stjuardese primaju i upućuju putnike do njihovih sjedišta. Vi kao stjuardesa niste dužni da nosite nekom kofer i da ga dižete, međutim ja sam pomagala starijim osobama i nije mi bilo problem, ipak je to jedan mali kofer od, hajmo reći, između 8 do 10 kila i zašto ne nekom pomoći ko ne može. Kada su svi našli do svog sjedišta, tada ide onaj opet security check, gledate da se svako svezo, da su podignuti prozor, da niko nije otvorio onaj mali stolić ispred sebe, jednostavno pripremate se za polećanje. Kada ste sve to pregledali i uradili taj sigurnosni ček, pojavit će se na monitoru demonstracija spašavanja u slučaju da nešto bude s avionom. Morate biti spremni, neka taj sistem ne radi, tako da morate biti spremni ako se bavite tim poslom da vi manualno demonstrirate kako šta ide. Kada ste to završili i kada je sve spremno, onda vam kapetan kaže da trebate da sjedite na vaše mjesto. I tada otprilike nekad za neki minut poljeće avion. Već kada ste poletili, ako je kraći let, servirate možda samo kafu, čaj ili neki sok. Međutim, ako je duži let, onda ide uz to i hrana. Kada ste se vratili opet na zemlju i kada su putnici izašli iz aviona, onda gledate da niko ništa nije ostavio namjerno ili zaboravio i radite opet iz početka onaj sigurnosni ček. Znači opet od A do Ž pregledate sve živo, da li je sve na svom mjestu, da li je sve u svojoj funkciji, da li je avion spreman za poletanje. Mnogi se pitaju da li je stjuardesa
kao posao fizički naporan. Za mene lično ja ne bih rekla da je on fizički naporan, jer nije da vi dižete nešto preteško ili da radite neke stvari. Međutim, ono što je možda u početku naporno jeste da vas znaju zaboliti noge, jer ste većinom na nogama. Ali ja bih više rekla da je stewardesa kao posao da je više psihički težak nego što je fizički. Kada kažem psihički, to jeste najviše ono nespavanje. Jer vi bukvalno ne možete da sebe natjerate, sada je vrijeme da spavam, sada ja moram da spavam. Tokom leta znao da se desi da ste vi umorni i sami sebi kažete kad dođem kući odmah ću da zaspim. Međutim, kad dođete kući stuširate i ništa od toga, oči su vam bukvalno budne i ne možete da zaspite. Bar je tako meni bio. Znala sam da odem nekoliko puta i ne naspavana, ali osmijeh je uvijek bio tu. Stewardesa kao posao je jako lijep posao, pogotovo što se tiče putovanja. Preputujete toliko zemalja, upoznate toliko novih kultura, toliko novih ljudi, baš je nešto prelijepo. Letite u raznovrsne države poput Azije, Amerike, svugdje po Europu, na raznovrsne otoke i tako dalje. Mnogi se isto pitaju koliko se ima slobodnog vremena kad radiš taj posao. Ja sam imala tu sreću da sam baš radila za Saudi Arabian Airlines. Oni, pored toga što jednom godišnje dobijete čitav mjesec slobodno, imaju i to da imate 5 dana, a nekada ako imate sreću i 6 dana za redom da dobijete slobodno. I tada vi bukvalno možete ići kući svaki mjesec. Ja sam skoro išla svaki drugi mjesec kući. Sa tim da naravno imate i slobodne dane posle nekog dužeg leta, imate neka 2 slobodna dana, posle kraćeg leta imate 1 slobodan dan. Sa tim 5 slobodnih dana za redom, koliko ja znam, je Saudi Arabian Airlines jedina kompanija koja to pruža svojim stewardesama. I ono što je dodatno dobro kao posao, vi imate popust za sve letove, za sve avionkompanije širom svijeta. Najviše imate popust sa onim letovima, to jeste kompanijama sa kojom vaša kompanija je u kooperaciji. Ne imate samo vi taj popust, nego ima cijela vaša obitelj. I vjerujte, za malo para možete putovati gdje god hoćete sa cijelom obitelj. Kada ste već slobodno, ono što možete da radite jeste možete da trenirate tu, to vam je obezbeđeno. Imate jako veliki bazen, možete da se družite sa prijateljcama, možete da idete u shopping, možete da idete u grad. Zaista ima jako lijepih mjesta koje možete da obiđete u Saudijskoj Arabiji. Saudijska Arabija kao država, ja mislim da mnogi griješe kad pomisle na tu državu, zato što ja vama iskreno mogu reći da sam bila u toliko država, ali da se nigdje, bukvalno nigdje nisam osjećala sigurnije nego u toj državi. Zašto to kažem? Jeste zato što ja sam mogla, ne samo ja, nego i vi možete bukvalno izaći u koja god doba koja hoćete, da li je to ponoć, da li je to ujutru, vama nikad niko neće prići ili nešto reći, neće vas napast, neće vam nešto ružno reći, nikad to. Znači, vi ste bukvalno osigurani u toj državi. Meni je Saudijska Arabija kod država jako lijepa, baš zbog tog sistema što se ja prvenstveno kao žena osjećam jako zaštićeno i jako sigurno na tom mjestu. Svako ko ima priliku da isproba taj posao, ja bi zaista preporučila, ako želite i volite taj posao i uvijek ste bili željni da probate kako je taj posao, da se obavezno prijavite i da probate. Mislim, najlakše je se vratiti kući. To bi bilo to sa moje strane, jedna mala priča kako sam ja došla do posla stewardese i šta taj posao obuhvata. Nadam se da sam vam dala makar malu predstavu o ovom poslu i da vam se svidio ovaj video. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkajte i subscribe na moj kanal. Ukoliko imate pitanja i ako bude više pitanja vezano za ovaj posao, mogu napraviti jedan drugi dio. Za sada bi bilo to. Ostanite dobri i ćao!